Hey, petit, dat nan pale la. Kwa gen menaj wè jam di man. Mwen tout kache ki nan map di mwen pa jam di. Son nou, pendant rive sou sije sa pa mwen di. Mwen kontron bel ti garçon biti. M dou sa flane, jan nèg la habillé. Li gen pose, el gen fèche sou li. Senti bon lò m dou sa. Fwe. Hey, koman nek sa le men di non, se. Ache mwen misye non misye. Mwen bagay jambon ti misye la. Keton. A few moments later. Kon ya ma posto sama avon map sin pa o men. Dek matem la. Nte la ben domen. Nte la bendo. Le ben domen de abay. Mwen che men sa kek demen din. Koma bagay yon yon. Se. Kounen, nega fe konen. Mwen di kwe chok sou. Di lo goti kekin. Goti kekin na file. Kounen de bilen pinge bel ti fam nan ba. Bel ti fam nan bal. Ti fam noa, pinge koutro la. Se bon se bon. Bam dou fam. Aya vet man ze. Mamaye. Mwen me fam nan file. Mamaye, konya. Bel sipriz. Bel sipriz. Hey! Patot nan mwen maye. Boko balil, non sel boko balil. Boko balil sipriz. Bel sipriz anen boko balil. Kilo bal balil la. Mwen fel li ma balil, kon fel li an mabose pou balil. C'est vrai. Mon sipriz ou fel? Oui. Mon boko balil sipriz la. Boko balil. Kilo balil la. Len fel li. Boko fel sipriz la. Boko fel li. Mwen se kon fel. Mwen kon se kon yo tabay ti mwen maye. Voilà, mbale. Pou fe ba. Len fel sipriz la ma balil. Pou kon ba fel li, ba balil. Mwen se kon fel kom na sipriz la. Mwen pa mwen di sa men. Mwen ti fom men. Fom men telman bel ki san men. Mwen manze la do. Fok manze men. E vwe? Oui. Mwen me fom nan men. Di pi bel pasi fam nan? Di bel mwen se bil pap kaka bel pasi mwen se. Konya ou. Ye. Sire nan ou konya ou balon. Wap zon bel men. Wap balon sa. Wap balon sa ki sou men. E $4,000 men ki yon men. Gado bien ba isi men. Gado bien ba ga isi. Ou bien chen men. Gade tou si men. Wap bel ma ou di sou men. Wap bel pa nou kon di sou men. Sam bari ma kola ou. Mwen tabi yo. Wap grido ou sa ou di. Kon bagay dem na. E bak pe mwen yo kosen mi kanan pot. Ame. Konen mbate pa de mwen sipriz. Ebe ale men. Ame. Ou ba vez jema rase ma vose fom men. Non, ou sa ou ton. E bak pe mwen. Ok. Lem pou bel sipriz an aplikasyon. Wap pe cheshe men. Kon wap pouten nou. Da semen na semen tabay bay fam na sipriz tou. Ame kou de la bel sipriz an homen. Wap pe nou. Homen men tou. Ebe mak pe nou. Mak la mak pe nou. Konya. Posisyon guys. Sou apat tou fel men. E madan ou la gani se fouye la. Toto mare madam ni Maria. Deye wak sa ka. E ma fouye el fouye. Koto gen koze sa. Na beta sou. Ebe ale nou. E dik tali an bay kou vin nou fe mwen. Ame ok mbade. Ale nou. Ebe si pizza. Degajo. Ok. Nta vide nou tout wosi. Bel bay si. Kom se zan men. Mpa pre sa nou. Mwen gatou sa. Mwen gatou sa tipo. I pa bon men nan. E bi bay si piz men. Kom sa kine kom sa vagi pou fe nan. Ke pa nan ki misi. E nan ki fina. Fina ou ti fina wè men. Kom sa vagi pou fe. Sa bay pou sa. La mi se fe. Ma pouve sou. E ma ve ou mouton waj. Mbado. Nan boul fi ki men la. Mi se wè ma yare som sa la. Mi se tabate. Sa ma yare ton kom sa. Sou fien men mi se tabate. Mi se wou tabate. Jesus is Lord. Chéri. Oh! Men plane. Convenient. Chou. Apre se fwa. Ke pa konen cheka. Prezantou yon moun kon sa ou. Ba chom se di kon sa. Se so an akala. Se yi konen pom zani sa kon konen.
Voilà, c'est bon, on a fait les amours. T'as volé petit amour? Ah, c'est mélange. Ma, elle dit à quoi? Oui, nous pouvons marier. Comment recevoir le bon? On va vous en Comment c'est passé de mes amours? Oh oh. Oh, qu'est-ce quoi? Tu pas qu'il respecte mon chéri. Ça qu'est-ce quoi? On va ouais. 70 years old man. Chéri, il pas qu'il respect pour le monde. Comment tu as fait comme nous amis ça? Mais il pas comme ça, non, pas comme ça facile. Ah mais chéri, toute bagage secteur qui te dit là, peut-être nous bien diaspora là, ou bien pas amis. Oh, ça c'est diaspora. On a un surprise, ou tant de dire au pas bon moi m'explique qu'on a ou bien pas bien là. Pas besoin. Ah mais non. Ah mais chéri, tu me dis pour ça surprise là. Parce que tu vas le dire rapide encore, on va le dire sur belle machine, vite, vite, chéri. Oui, j'entends de l'action, ça, quoi, ouais, machine, moi, va le venir là. Mais chérie, oui, ça va machine. Chéri, voilà, posez son, chéri, voilà pour possible vous avoir un parce que faut possible vous avoir un baoul. On possible comme ça, on va faire. Regardez si vous avez. Ah, il est fermé, oui. Voilà, belle machine, madame. Oui. God have mercy upon us. Chéri, pourquoi vous regardez là? I don't want peace. Machine, I want problems always. I don't want peace. I want. Sorry, oh.